wabona ngo nibwo habaye ishami oya ni imirimo myiza nimukora imirimo myiza muzaba mugaragaje ko muri amashami nimukora imirimo myiza bizabyerekana ko muri abigishwa nyakuri mugume muri Yesu hari abantu benshi umuntu uhagarara munsi y'igiti agategereza ko azera tukarindira imbuto uko zizoboneka tukabona kandi abantu bugamye munsi yawe bagwaye bwake kubera yuko wanze kwera nyiri umurimo umunsi azoza gutandura umurimo azogutema umunsi n'umunsi nyiri umurimo azoza mu murimo kandi nasi azogutema icyo bakizi ni ukuboko y'imbuto mureke tukamara Imana amashyi kwera kubana no gutera kandi ikintu gitera mu rurimi rwacu uzavuga ngo ni igifuma kandi mutage mu murima ugasanga hari ikigori kiteze uzugica kugira ngo giheze gitanga umwanya ku bigori bihetse kugira ngo byere neza nutera imbuto nubwo tuzinana igisirimbo tukazina tukuzuzwa twese nubwo twandika amandiko twese tukayandika nubwo turirimba twese tukaririmba ariko nyiri murima nasi agasanga tuhetse ikigori azogutema umwanya n'umwanya umupanguraje tutari haleluya tuzamu biganza ese bozamu ikiganza niba ntacyo bitwaye umwanya n'umwanya nyiri umurima arashe kandi azagenda n'umupanga ntazagenda gutyo icyoba cyiza ni ukuboko n'imbuto umunsi azaza agasanga nawe urahetse ufite ikigori agasanga urahetse ufite ivoka muri ivoka iteka ryose nubwo bakora ivoka mu Rwanda bakarijana muri Amerika ese ari kuma kwitwa ivoka ariko wowe uzugenda uhindagurika ntawe uzumenya ko turi ivoka turi ikigori turi waratunaniye kubera yuko sema amen ndafasha kuri Yesu igitonyanga cy'amaraso cyandonyangiro igitonyanga cy'amaraso cyandonyangiro numva tunahujije impamvu utazuza n'abantu nta gitonyanga cy'amaraso cyagutonyanga igitonyanga cy'amaraso kikugeraho uba uhuza n'abandi igitonyanga cy'amaraso kikugeraho wowe wareze imbuto uba ufasha abandi ariko ubayeho nk'imva imva niyo tuzo twahaye abantu nta muntu n'umwe imva ziratugarurira bose baracakikira icyoba cyiza ni ukuboko y'imbuto urusengero usengeramo k'imbuto badutegereje imbuto barabuze nubwo batarakubwira ariko tubanye tuziranye nubwo hataraboneka umuntu ukubwira ukuri tubanye tuziranye ko ntabwo tubwira uri igifuma uri ingumba kuberwa ntabwo ari ukumwe ko ntabwo ino shati kuberwa n'umuntu wambaye akavuga ngo ndabera kubera runaka kurya ntabwo ari uko tugenda mu maresitora tukajya tugahaha kurya ni wowe gaburira akavuga ngo umunsi umwe nari kubura runaka arangabuye niko kurya nyako sema amen sema amen ushaka kuvuga neza eri mbuto nutera imbuto nyiri umurima akaza akagusanga mu murima azogutema kandi ntazagira ubushishi ngurabyibushe ntazagira ubushishi ngo ufite visa ntazagira ubushishi ngo utegereje kuja muri ntazagira ubushishi ngo uri indege umwanya n'umwana yo gutema tutera haleluya tutera haleluya tuzamura ibiganza nisha musabibu Yesu yakoresheje nisha giti umuntu wese aca bugufi twese turi amashami nabo turi igiti urishami dushamitse kuri Yesu nushaka uzuca bugufi urishami umwanya n'umwanya wo gutema ushatse woca bugufi aho kugira ngo umuzamuke ahubwo urushiriza kwera imbuto hari abantu tutubana mu rusengero hari abantu tubana muri ministeri hari abantu tutarabana ukabona yakurushije umwuka yasaze wose ugasanga iwe hari ariko wamutegereza imbuto ukazibura
ntazavuga neza, ntazabana neza n'undi. Kubera iki wowe utabana n'abandi neza? Kubera iki wowe uzi ubikunda wenyine gusa ukirozaho utuntu twose? Kubera iki? Abigishwa bakoraga iki? Bagurishaga ibyabo bakaza kubisangira. Tuvuga ngo amen. Amen. Jambo rya komite tuvuga ngo amen. Amen. Sema amen. Amen. Hapa ni muto turushiza kwera amagambo. Twari muto. Nyiri muri makarazi. Umwana n'umwana yo gutera. Ushatse wo kwera muto. Ewe Maria, umebarikiwa Bwana. Ewe Maria, ewe Maria, umebarikiwa na Bwana. Ewe Maria, ni zawadi toka kwa Mungu. Mesia, tumepewa kitoto kichanga. Ataimiliki nyumba ya Yakobo na ufalme wake. Nakubwira muvana, ibyo ufite ni gift itwara ubibereye, ni impano. Nyiri muri mo yabipaka akabihundi. Oro, cyangwa very good. Very good. Mwige kuvuga neza, mwige kubana neza, mwige gushigikira, tuzi ushigikira abandi, none ushigikira runaka ngo aramera neza ngo kumusumba, ukamusanga ishari ryakwishe usibana kandi utugiye. Sema amen. Atukuze. Umuntu natera heruye, unaki. Hano mwisi twafite igihe gito. Uharuye 70 kugeza ende twajisika 70. Ni gakeya cyane. Istaba cyiza nuko twekora imbuto. Kandi umuntu yasi imbuto azana amacana. Kurama kwacu ntabwo ari kwagusa, tuzaba iteka ryose. Sabana haleluya. Kandi umuntu bari imbuto ntazapfa. Imirimo y'izi sigara ivuga ntazapfa. Biri gramu ntiyafuwe, dore no munsi ko turamuvuga. Teogene ntiyafuwe, no munsi ko turamuvuga. Abana bagabo babashije kwera imbuto mu gihe cyabo. Bigishoboka mvana Yesu yavuze iki? Ngo nkwiriye gukora imirimo y'Imana myaka ku manywa. Ngo bugiye kwira niki umuntu atakibasha gukora. Ngo kiri mwisi ndi umucyo mwisi. Hari igihe bitazoshoboka ko umuntu akora. Nushaka uwo bikora bigikunda. Hari igihe bizokunda, hari hakaba n'ikindi gihe bitazokunda. Hari igihe uzogira kuguru, hari igihe kizaba kuguru ntukugira. Hari igihe uzomenya kuririmba akaba ikindi gihe kuririmba kugashira. Hari igihe uzomenya gutamba akaba ikindi gihe gutamba bigashira. Sema amen. Hari igihe uzabwira wotaho nyine ejo tuguma ngo runaka tukandika uripi. Yesu akabwira gutya, niwe nyiribi. Hari ukuntu agira agafunguzo iyo agahotoro ntawuzi uvuga. Twese tuba tuvuga ngo ni mudukurire imbere. Kintu gusa kiza kikwakira ni moroke. Icyo baciza wakora imbuto bigishoboka. Hari igihe bitazoshoboka ko twera imbuto. Icyo baciza ni uko wakora imbuto. Turumukora imbuto mu gatote twashika umuryi. Baje gutura gasanga imbuto twari zacitse. Turumukora imbuto ahantu runaka mu gitaramo. Badusangirira mu kabara aho turi twagufata gasoda. Witegereza za mbuto. Sikabura. Mugabo umwe bageze kugenda muri Kenya no pasteur yazi ko nta muntu umuzi. Bageze muri hotel basanga umukobwa ari kuri reception. Ngoramba ngo se nta mukobwa mwiza wondangira. Sema amen. Bamukobwa ati pasteur nawe ushaka umupasa w'abakobwa kandi uzi uri umubyeyi wawe pasteur mushu Maze ikora gato papa minota yaje tirashiriye gushira ndakora gato yakora iki